kadai ka program bala penlong dah ka Awaken India Movement. Kadai ka program keba persya halor kejing penbor bansion yu adhar. Kibru ki bompat don yu adhar ki bompat son yu adhar ki basngau ya hapat ka jingmut ban persya ya kajing penlong compulsory lane kajing du no ya ki skim sarkar tang nomor adhar kila ya poi menta ki wan menta sa sipangi kan ka program kan sa sedang in sayo sngau ya ki nongkren sepang halor jong utawa adhar.